Ola hei voinea VC election MNF official candidate pu Rohmingmawia Kawmna hun kanan nei dona boy takara anin hun that umai min lo pe thei hi achunga po lom thu kan soi ngal ni sela ti chuan hei kan video tura hian party manifesto lamemo kalma sa tele tho puite midangte in engemon na lampang kha rilruwa alang lova khatiang lampang kha kan thil tumpo ni lova hei village council a chuan timu kanea kan soi thina chuwangin mimal hian du dan nei thin maila thil thui takhi mimal thui na kal thai vek lo ti kha clear tu ten shema sa ila chutianga ni wang chuan tun kan video a po hian mimalin ngai dan ruwa manna tha ti zong hi kan lo nei ve thina nei chutiang ang chu kanan in zot ve anga kanan in kom ve don ani maya chuan chu ba ka chuan hei thil thui tak soitur chu anga viwin karinga ani po in maro chu chuti rol chuan thil thui tak han soina hun le mun ani lutuk lo mai thaya candidate thi mi som ni le pakhat lai kan nei wangin hun kan nga lutuk lo ve deuh bok nen om tok chu min siat sak mai tura ngai ta ila atha ome le hi pumoi voineya hun tha min pe a ichunga lom thu kan soi non le ni sela hi hei candidate a hian sang ni som ni panga village council in thanna lo om tura hian candidate in om le a ma lampang te khachu engpo lo ni ta se enge I thin lunga chu ti eng khatiang ti te enge mo dang lamna om te om ve em alo mong khop me voina pu zote kol ni sial channel Kawmna hun min ron neya lom thu kan soi ma sa ni ta sela ti chuan hei kum sang ni som ni panga VC election tura kan how to ten MNF party kan ruai tu ten MNF official candidate turin min ron ti velea karil ruwa tram masalama te VC kan lo ni towa chunga chonin sul nu porle thilti diklo tam tak kan leyang ti ka sesa ka chia thil omsa me puite pekina an suya trek to dia chutianga chonin ama sain kan lu tak tak main chutianga lo om ka tiang thil om zong zong apo khanin khotlang mi puite hne na ama sain pathian mingin ngai dam kan dil ni sela ti chuan hei VC election kan ho tu ten min ron ti ka ril ruwa lo om masa ber chu keini ayam mi tha tuna po kan din puite mi tha tak tak khotlang ta na thanem ngai taka NGO te pol sang sanga te po ko san te lo thok to tu te an nia chumi kara thang ding vele turamin ron ti khanin ril ru tak chuan azam khop me amai ro chu keima hianin ama salama visitra masalama khotlang ro relna local pui to hianin keima ngai tuana kho hai khotlang ta na masol na tura keima na ka lo ngai tu ve thin la lo tling lo tam takhi omin ka hreveya chunga chuanin ayana sajoka kho hai khotlang ta na masol na tur thok chuaka ngai tu na senga ke pen tur hianin karil ru kan siama chutiam song chuanin ya heavy election po hi han in candidate le han din vele kan tumta ani enge mo dang lam deuh dot hi chu om ve du don riau wani ti chuan hei zona turte kan han buat saya kan han siam ve chunga te chuan han kal chho deuh mol mol mai la a tho me hei kan zona pakhata chuan hei kongpui kho chung in kalpo na tam tak khi engtia kalpui chi nge neyang entunan he step ang chi te po lo ni ta se khatiang anga khan engtia mala nge thai ti a nangma a hian enge iril ruwa lo om dan nia hei poimo khop mea kho abik takin kho hai phei chu kan khot heng azawa in kalpo na atama chutianga chuanin in kalpo na mu mal lo le black topping emo cement manga chhun emo chung lati lo chu step shim pot la bala tam khop be heng hi inie visitam masa po kharin
thei top chuan ti khanan tum thina amai ro chu sarkar hian ni kal phung deuh te om ve thina nakina enrek te po kan soi turak ka ngaya khang te nen te khan a thei chin chin an soi kop deuh tai la enrek atanga kong le lama chuan mi pui tam tak ten he tiang te kong chun te enrek atanga tho vek mai om ti hi mi pui tam tak ngai dana hian om thina adik ko adik thei thawa chu ti rol ro chuan enrek chu kan hriat theuh angin central atanga scheme lo kalania chu ta chuan na tho tu ruam man sa vek enrekina angai poimo ber chu mi mal huan thai an huan en kolte manga eizon namu mal zok an nei theina turata na khatiang choi kan kha aron tum ber ani wang hianin hei hi kong chun nan tum tum chu i mangang han ti ngot thei lo lai te kha a om ve thina chu tianga chuanin themi keima ni lo vc candidate kan oma lo ting le ta po ni la keima ril ruwa chuan physical phung shrim shima hianin enrek chau lo hianin central atang tho 15 finance commission tite tin mfc kan tia mizoram finance commission tite hi khuwa ina kan population na zir hianin poisa hi kan dong thina chu vicent ten na thona turata na kan nei thina nia chu tiang mang chuanin heng kanin kalpo na hi ruam man na siama project proposal siama atam theyang ber kong chune mo step siame mo in kalpo na siam belemo hetiang ang chi hi chu kalpui keimaril ruwa chuanin alo om veni chumi tu chuan thil pakhat kan soi kai tel lokanga a village council atang ngor hi chuanin ruam man na te po hi siam fel te lo hara chungte ani wang chuanin vc a hianin lo ting le tai la chu keimaril ruwa alo tak dan chuanin village council hianin kan kho chunga hianin master plan committee hidinila chuda chung khotang parwon te kho chunga mi fel tak tak khotang ta na ngai tu na seng mi te heng te nen hianin master plan committee siamin chung te chuan ruam han na siam sela chung te nen chuan thok hoin project te proposal te siamin khatiang asum om thei 15 finance commission emo mizoram finance commission emo tin a thei chin china enrek po ni se khang te manga ruam han na siama master plan committee fel tak tina chu tianga ruam han na kalpui chu acha ang a ti hi kreima rilruwa lo tlak dan le alo om dan ani avat hadon ve khatiang khadin thei ni se khotlang pon ma kan son pui nge yin arin om ani tin nia nichin han kalo soi tel lova hei kan zona in zo te le kan en chan na po ni se han thloi thluma a han tui ni view kha katum lova khatiang ang te kha kan soi non le thuak du ani chu ti chuan a dot le a chuan hei ni za in hlo na chung tin te po hian ni za in hlo na ma ni veng vc alak thei ti information kan share to chuan kan ril ru lo loma then khat pe chuan au lo chau hi ni zel me fiam thu wang thuang deuh phei chu apoi mo em ema tin khotlang poin na satakin ma ason pui ni te po in alang to thina chu tiang ang chu eng tia kalpui chi nge niang khotlang in ma kan son le zual theina tura ta na hian chu tiang chuan kalpui ni se ti kha tha I ti ang kha minan soi sak ta che en rek anti nrgs nisa in hlo na anti mai hi village council mizoram a chuan village council tena kan ngai kan na tho ber ni te hian alanga chu tianga chuanin en rek hi atoi zong in soi taila langtlang en rek hi mi pui hian kan be sei kan du tin kan phun na tam tak po en rek sum thil awang hian vc te demna tam ber ni te pek hian alanga chu keima ril ruwa en rek chung chang bi ka hian en tiang nge kalpui la thang o ti hi hun kan vc tam chung te pekin ka ngai tu ve thina chu ta thap ber kan ngai chu keima chuanin langtlang en rek langtlang ni sa in hlo na ni sela chumi tan chuanin sarkar department hianin min phut deuh le min be sei dan thina chuanin chu tiang chon dan tia dan fak chu om lo ma sela za asom nga hi chu mi pui chan turania
chuan a ba ki chun na tho na le engemaw local fund te tlem zong enrek na tho na bang ong chun khang chu local fund a tia hei hi department lampang poina min be sei ruk thin dan ania chu tung kan village council kal to po hianin kan kalpui a kan ho tu te nen chu ta chuan za somnga hi chu mi pui chana kan da top thina chuan chu ta chuan tung kan tram kal to hian voi ni voi thum vel chu engemaw na tho tur hau tak lu tu ka wangin za somnga da lo chu voi ni voi thum vel chu kan nei in ka ringa chu mi pui tang kan khetho in ka ringa chu ta chuanin langtlang enrek kanan tia po kan eng tiangin nge ala langtlang enrek kan siamang ti lai tak hi apoimo lai chunin ka ria chumi tur chuanin mi pui hianin enrek ron chuak atanga sumron kalatanga an na tho na akal mi puya sem local fana kan da heng song song hi enrek aron chua piang hianin mi puya puan za thin ni se chu tiang chon mi pui pakhi kan lunga dhamanga tin enrek po hi akal fel ka ring zo ka chu ta chuanin chu tiang ani lo wang chuanin kong le lama he tha vc ten dik tak emo khatiang ang tak khanin kalpui thin ma ila mi puin kha an ron hriat ve to si lowa mi puya puan zara mi puya mediemo chanchin bumhang te mo puan zara zia ani si lo chuanin mi pui khan kan hrekim talowa chu kan phun na thin in ka hria hi vc te kutang mi pui te du sakna le khongai na zara kan lo ni le ni chuanin hei chu karil rual lian ber pakhat ani ve langtlang enrek ni sela chu ta chuan enrek ron chua piangin enrek na tho dan na tho na sumkal mi puya sem tin local fanada chung song song chu tar chua ani yang ti ke maril ruwa alo dan ani a thale mai ani le hei fai na kong hi arampum thu pon a khotlang ang pon in ti siak nan te ran mang deuh lai thina fai na hi kan ngai pui mo em sanitation lama hian chung tina po ni se mimal khotlang anga po ni se chutiang ang turata na chuan khotlang in tun aya ma kan son le zual theina turatan hian faina konga hian engtiam malak hinge thaiti faina chungchang sanitation hi village council in opna chuanin thil poimo tak ania ko chung von faina konga athok tha em zirna konga tuina hum hal konga ti thei village council in kai hruina hianin village council dan kan man mek tuna kan dan man mek village council act 1953 hemi dan hi tuna hian physical mek hianin kan dan la man mek ania chu tianga ngai poimo zinga chon faina konga khotlang en kol hi a oma chumi tu chuanin faina konga hianin ma son kan ngai khop me ko ai po kan street lamp te kan soi te lo ma tum kan kal mek to te po faina kong chungchang a hianin ni Mizoram department ten en tang kopin ti khang kal thina nia sanitation task force din turin department lama tanga ti nia chu ta chuanin kan kho chunga sarkar na thok mi poimo kha nodal officer atana department ina ron da thina nia ti chuanin secretary te chu heta khotlanga kan mi fel nei te an ni thina chung te chuanin sanitation task force tin kalpui ania chung kalpui na mang te chuan tuna physical mek to te po thei to pin ma kan la chuvia kan vc tan tir khanin Mizoram chung in ti siak na hrim hrim a hian keini bi ki chu urban town urban kan nia wang hianin urban khuwa ho in ti siak na category a hianin kan omta a chuta chuanin Mizoram chung a hianin urban khuwa som pasari kan oma chumi tang chuanin kan vc ma sak per kum khanin Mizoram puma atop na som pasari na kan nia chung kan ma kana la chovea ti chuan top te na kan lang chowa top te na tanga thak kan nei to lo pasari na te pariat na te kan na chowa ti chuan tu na lung ber kalta pangana kan ni chowa ma son song selin kan kal chho ni in tun physical mek po asiata chu ta chuanin faina chungchanga ma son le turata na kan khotlangin
ka ngai poimo em pakhat chu kan zawaya chan rualna hi apoimo in ka ria chumi tur chuanin apoimo per chu village council te tho kan nia heta alu ber atanga khang kan tho pui NGO sang te heta ueme chang theng te pon ani chu chu tiang fui phur thiama ti an tha ti chakka village council hianin hei ayana sazo ka tha tho le do hi chu angai ani ti hi karil ruwa alo om thina chumi tu chuanin kan ueme te NGO kan tho pui ueme te MHCP te tin upapol te heng te nena thok howa chu tianga faina konga ma ni venga theu thei to pa malaka ti chuanin a village council angpua a in ti siak na te hei aya hluzok le mi puipon an ngai vena no pangteril ru po kan tu theina turin in ti siak na lian tham deuh hlek te po faina konga hianin aveng tin ang te po in el ang zong te pek hianin kal chhopui taila ma kan son le zual thengem ti te karil ruwa alo om tel bok a thathin le mai ti chuan a dot le a chuan zirna chungchang hi apoimo khop maya muntina pol ang te pon lomman te hil te po anin petrina zirlai ti tha te po e chutiang ang konga chuan e khotlang hian thang thar local le zel turte tuna kan thalai ni mek ang chia te po ni se engtin nge tun aya ma kan son jok theina turin zirna chungchang a hian enge ingai dan engtiam malak hi nge tha ang ti le higher upgrade chungchang a te hian engtin nge chungchungai dan ni nei ti kha minam sil le ta che ma sain zirna chungchang kho hai bik zirna chungchang hi kan soi anga pakhat kan soi lokanga kapa kha hei kho hai chuanin salon omin karing lo se ti tu rei ta kan lo ni via age ro chunga government middle school la pension thenga kum somli chuang zirti tu ni thina khata khanin kan khotlang le hetiang pol vela kain man ma vel tak vel pe khanin kapa bula ka soi thin chu biate kan tia tilo thei kan ni leinem achan ya ke mana ka ngai chu biate chu zirna a thiamna a zirna konga ke ni ain an masa a nang ni po biate tanga wazir chuak in ya in wazira tuna kho hai khotlanga kan mikal to ta te kan pi le pu kan nu le pa tam tak te kha biate ya zirna vakal thin ten ni chungte ani wang chuanin zirna ngai poimo khuale zirna mason khuwa chu kho mason an lo ni nge thina an ni thina chumi ni wang chong kho hai po hi mason tak tu chuanin zirna hi poimo ni tuna VC tram khat lek kan an nia apoimo zia ka hrele ka hriat bel le zuala chumi a chuanin aizola te mundanga te department dorin kan an kala chutianga chuanin office a kho hai mi le sa pakhat heta kan ngai ne wang ni loin fourth grade le polo ni se an lo chang kan chang kai pui em ani chumi na asoi chuale alan chua tir poimo chu aizol khopuya te department sang khuan kan khomi le sa officer chinemo emo officer chin lo po ni sela thok thup ta ila khotlang ina mason na kong tam taka thil tam takan be na kong a hian ma kan sonin kan kal chak pha ang hi ka ngai dan le tu thlenga ka pom da ania chungya chuanin zirna chu engtin nge kan ngai sana nga kho hain ma kan so nang tia chuan karil rualo om pakhata chuanin village council kai hruaina in kumtinin kan mithiam aizol lama mithiam mizoram huap po a mithiam big te resource person a mangin KSU te in aizol lama welfare te nena tang kopin alo bera kum khata voi khatal village council kai hruaina in kho hai kho chunga zirlai zong te nena hianin awareness nei thin hi tha in kasia chu keima pekin ka ngai tuana le ka suang tuana zirna ma kan son theina tura chuanin alo om thina chu tiang chuanin awareness te nein in zirtina ne te nein
no pang ril ruwa tu na tanga kan zirlai class 1 nursery tanga kan higher zirlai khen khianin chu tiang chong kho hai ma son na turin zirna poimo ziate hi in zirti thin ta ila hi ai hian ma kan son dawangin ti ngai dan ka nei boka tin a zirna chimchima tung kan tram kal to ta pekhanin keini pekin kan ti ve zau zau thowa zirna kho ai kho chung bi ka zirna in chimchim hi chu a village council ang po khotlang ma chuan an ni ziate zirna poimo ziate khotlang ina kan support ziate zirna kan support ziate lantirna tan hianin village council ang po kan thok tu te ti na soi ho puina vanei pa zirlai te fuina vanei thina village council anga malak thin hini se he ai hian zirna hian ma kan so na ngem ti ngai dan kalo nei boka tin kho haya kan zirna sangber higher secondary school chungchang hi ngai tu na ka seng na save me mi chungchanga chuanin alam kala po ka tang jing boka higher upgrade chungchanga po ti chuan thei to pin kan chu ve a chu ti role ro chuan kan ti thei ba he ta ke sarkar lamte alo om ve a chu ta chuanin sarkar tram top to na khanin adok ai data lan kai kan ni ve ta chu ti ro chuan ei sarkar thara ennon that le khatia kal chopui zel tur ania chumia chuan tung kan sarkar thar pe khianin min ngai poimo tho ka ringa tin kan party kan ruling party roi tu te pekin an ril ruwa an vei vek thowa kho hai khotlang tan higher upgrade ya poimo ni ti hi an ril ruwa om vek thowa chungte ni wang chuanin higher chungchanga po hianin vc a te hianin tran le han pling le in han van nei le in mi pui khongai na te an thong len lo ni le theila chu higher chungchang bi ka hi chuanin hei ayana sale zuala tha han thole te po hi ka cha ka keima po in thei to pa upgrade ani a khotlang mi pui choka kan zirna sangber hi lak ani theina tur tan hianin thei to phan chuale hi chu ka cha khop mai ni eril ru ina avai to chuan han ti le sak chu cha kom du ngotang chuan ani le hei kho ha in tlang le deal mun nuam em mai kan nei a khit yang te khi tourist hip le zual thei turin tun aya moi le tlo nuam tura siam thei tur khen khilai bor vela khen tin akong te thleng po an yang chu chu tiang tur chuan eng tia malak nge tha ilo riat ve kan deal le tlang hi kho hai na kan chuan le kan mun lu mu khoi mun a po kalila kho hai kan signature ve chu kan deal le tlang kho hai ti kho hai tu chu kan deal le tlang hi nia chumi tan chuanin tun village council kal to po hian tong kam di khat le kan bel lokanga thei to kan lo chu ve a kan hun tan ti ra khanin kan historical association ten kan village council kan ni ma kum vela tang khanin ma an lo la chu ta chon chak lung an tia chak lung te kha an phuna chumi kal zela chonin vc te nen ti khan historical association te tang kop khanin mizo lal in kan han din ta ti chon kha a hun lai te chu kan la hrianga kan han din tran tira kan han ti chonin kho hai tlang tlo tam lu tu ka wanga tin chama lung towa traffic jam hian te ko kan tong ve ani khatiang khan thei to pin ma kan han la ve a tin adil le tlang chimchima po project te kan siam ve a chumi tan chon kan dc chuak ta pusi si lal chung ki makhan min kai puimo puya chungte wang chon vc te ne khanin tang kopin suspension bridge heta hian tila an tia ti kan project kan siama ti chon he kan hun chungina ron chuak mana alom khop ve a chumi atan chonin suspension bridge khita ruam man nama sa chuanin kang mun lama tura ti ania amaro chu tun a hian ngai tu na thar te anan kanan mang chowa chu ta chon dil chak zo ka hian ni se ti nia hei malak trep te po ani kan ringa chu tiang chonin kan dil le tlang bik chung chima chonin kan phak to kang chonin thei to kan lo chuwa ve a tin mithiam bik te aizol lama mithiam bik te kan ruaya project te central lu turin project te
kan siama amaro chu tun thleng na hlot na kan la mu lei thei lowa chuta chuanin eng tiang in nge kan dil le tlang hi kan ti ma son zelang ti lai hi apoimo khom me chumi tu chuanin tun kan kalpui chan chia ti la dil le tlang committee hi hei aya nasa zo ka ke pen thei turin village council hianin ruam manna siamin chom nung choila dil le tlang committee fel tak dinin ani ruam manna in kan dil le tlang ma son na tur hianin khotlang a kan paron dil le tlang committee ten ngai tu na tak sengin chu tiang chon tourist hip thei tur hianin malak tan hi chu a omin ka hria chumi chu keima pekina kalo ngai tu thin dan ania village council atang ngo chuan ngai tu sen ani lowa chumi ni wang chuanin adil le tlang committee hetianga tuimi atui chil tak te ave tak te ngai tu na an ngai tu na an ril ru te hi mang tangkai nan thale jung te mang tangkai chu tiang chong kan dil le tlang hi ruam manna chak zokin kalpui hi keima lo ngai tu dan ania chong kan tang kal tu khanin kami pialama khanin thei to pin kan han tang chowa chuta chuanin ngakuai chia te kan an tia chuan kha ngakuai chia tang khanin kan sumbang la oma tang te khi tuna kan chia dil chunga leilon te kan an siama chuan village council malak na in chutiang kan leilon an siama te po chuan ni em a ngakuai chia atang chau kha chuanin asum khana dai ta silowa kan thir zai om ang te khati khanin kanan tirala khati nga tang te khan ti khan kanan chun som ti khan khi temporary deuh takin leilon te chu kanan siama a hlut po mi pui pekin a hlut po kan hlut ve viu in ka ria king te ki a aya chazo ka tuna kan sarkar kalme kina an ngai poimo dil le tlang project an siam zong te hi village council member te kan lo ni le ni chuanin an ni support in a khotlang kai hruina anga thei to patho puin hei aya zorama lar le zogami poina an ron to theina tura siam thei tura kepe na malakhi karruwa lo om dan ania tin pakhat izo na ron lang tel zau akong chung chang hi ngai dan ain ang lo helai han khop mea athen chuanin ane churolati angai in omsela lir ne na kanin lo then vek chuan a hlut na bo te anan tia adik na china oma chuti role ro chun tar chaklo le khatiang vel kaldu tunang laya chuanin ke ringot chuan miang kalpe to lo motora thlen the lo chuan a hlulo ti ngai dan len om boka adik vek thowa chung zong po chu kan dil le tlang committee te mi pui tam zok ngai tu nei chu alo fin zok nge thina chung te ni wang chuan dil le tlang committee te ruam man na le ngai tu na te nen khatiang pekha fel taka kalpuin village council te nen tang kopin a thei chin a village council po in kan dil le tlang mason na turani chuanin local fund om anga tang puwa ai lai voma tu le ti puwa khatianga tang rola vom thei tu khanin village council po hi in hong taila hei ayang kan dil le tlang hianin ma asona ngem o ti ngai dan alo nei bok ani a luthin le mai khotlang ta na ril ru sen hi ngai khop mai ani le infiam na lama hian hei sport a hian item sang te an oma chunga chuan kan khotlang hian infiam na lama hian tun ai hian engtin nge ma kan lo son zok theyang ti hi infiam na chungchang a hian engei ngai tu dan infiam na hi apoi bo khum me when I near min lo thiet thiam dong chu physical like kan ya kan lak na te an soilan zo tu like ka om be wa soi lang zo la khami ba ka kan thole dan tu kha chu kan sei tu ra ngai te la tung kan physical me ka hian ni ngai tu na kan senga kan visi lim phat khanin kho hai chu kan game chu volleyball ania tuna po alar po kan lar pui tarenga chumi ni wang chuanin game tang kha kan ngai tha turani chuang lawa
a volleyball big kan soi masanga kan visi phat khanin Mizoram khuwa hianin zana in khel theina kha ala omlo ala ommu mallo tila kan soi sual fakin karing lowa ti chuan kan thalai te rual o na tele thurol na te kan GSS hoi tu te thurol na wangin zana in khel thei tura ruamana village council ten kalpui ve te u ti in thurol min pe chung te wang chuanin indoor kota volleyball zana in khel theina turin light kanan vua ti chuan chuta thang chuanin volleyball aron nung chholea kan players ten lo tha boka ti chuanin tunta kan din hun chu kan ria a keima ngai dan dik taka chun voina chu min zo ta ka chunin volleyball kan lara heti kan han lar chu na em na chan po hi a bul tak a zong zong chu ni lo ma sela village council tena zal in khel theina tura indoor kota light kan vuatang hian volleyball a hian ma kan son zual ti hi voina hian kas a soingam ve in kasia a chungte wang chon thei tuna chon Mizoram puma village council a phei chon tuna hian defending champion lai kan lan OML village council a san thina chuti rualin OML a chuanin finalist te tikhan semi finalist te tikhan kan ni the chho theya khang kha a volleyball a po tikhanin ma kan son pha khopin ka sia a tin a in fiam na dang chim chima po hianin kho hai hi kan chelowa a football bi ka po keima ni huna tho hianin Khozol district thar alo pian khanin Khozol district huam chunga khuwa zong zong football in elna siamania chuta chuan kho hai village council hi finalist pahni na kan nia Khozol veng thar kan hne lawa chumi nuwa hianin a district anga inti siang na ya omlem o ka hrelowa a keima se ta phe chuna om to pon ka hrelowa om to lo ni phe chuanin tuna hianin Khozol district a chon football a po a thiam ber dot tu kan la ni reng in ka sia ya chumi chung te chu alonia kan ni keima ni history keima ni local to a kan lo malak to na chuan in fiam na shim ma son tur hianin helai keima ni local area a chuanin hei aya ma son zok tu chuanin apoimo ber nia keima na ka ngai chu village council te hin ni VC te in huam na le in huam lo na khuwa apianga in fiam na chu ma sonin a son lo ti hi keima ngai dan ania chulai te chu voina hianin mi mal ngai dan min zot me a party a candidate ho te mo ngai dan ani lem lo keima ngai dan zelin ne ka chan to te po kha keima mi mal ngai dan vek ania chuta chuanin in fiam na thim thima hian ma son tu chuanin tu nang lai kho vela chuanin sum manga ya khatiang sum manga village council ten kan in fiam ni te kan tui pui lo chuan man son dan ngot kha aum thin lo ani chumi ni wang chuanin VC member demo mi pui khongai na zar kan lo ni le ni chuanin hei ayak in fiam na a football ani emo boxing ani emo volleyball ani emo khatiang in fiam na sanga ma kan son theina tu chuanin village council ten hei aya na sa zo ka kan local fund po atang po GSA kan game tetana kan impact phal hi kan mason na tur kong khat poimo ber chu ni in kasia chumi ni lo chong kong le lama GSA ta chu tu nang lai kho vela GSA in luang o tila som po a chua le thei to lo chung te ni wangin sum tu ka khatianga pol han ti tak tu chun GSA ang chu an thei to lo wa mi then han ngai sponsor in pek na tang te VC in huam na tang te tournament te an siam theya chung te ani wang chuanin VC te het in fiam na konga khuwa in ma son hei ayan na sa zo ka ma son tu chun village council hei ayan na sa zo ka kan in huam ve thung angai ti hi keima ngai dan le karil ruwa lo om dan ania tournament khoi khuwa mo fe chuanga ya a GSA le a players te ang chuanin sumo omlo chutianga chuan khotlang enkol tu a VC ang zela tanga kan pui bom thata
kan tui puya sum le pai po kan the chu phal khanin kan infiam mi te chuanin ma an son mayang an ni chuanin an tui zong ania khatiang zonga kan fui phur thiama kan chan pui bok chuanin hei ai hi chuanin ma kan son em kai ma ngai ta ni avan thachin em ani le chuan in to del hi mishing kan ni chung chuan a poimo em a khovela kanom chung chuan abik takin in to del nana poimo em te zinga chuan eile bar hi asum le pai te chu nei tok om lawa kan du vek anga eile bar zon na konga hian khotlang hian khotlang thil zelin kan in zot danga engtin nge tun ai hian ma kan sonang tun aya eile bara hian ma son na tha kong nia i hriat kha minan hrit le ta che eile bara kan in to del hei aya kho hai hi kan economics engtin nge akan theyang ti hi ka channa chuanin tuna kan village council kalmek te malak na hi chun zom ka chun zom ang ti ka point number 1 ni ta sela chumi ka soi du na chan chu tun village council kalmek hianin economics a in to del hi kan ngai poimo bertila kan soi sul om lowe chungte ni wang chuanin kan vc kum khat na chu kan la ola akum le atangin ngai tu na kan senga sitting chuanin tomato tang hianin chung ko tam zok kanin to del be sein kho haya po aram chalai alam nai mol khangram kanan chea chungte wang chon tuna kan din hun kan sia tomato wanga chung ko tam takin ezonna an lo nei pha dan te po kan sia hemi hi chun zom tha katia tin chumi pialama chon village council malak na thawin sap thei mun te kan tia chung te chu mi ta chung ko tam takin tuna po an hral chuak towa chu tiang chuanin khotlang suai tu kan ni chuanin kan ngai poimo masak per tura ka hriat chu kan en kol kan mi puite eile bara anin to delem hini heta kan soi zong zong zirna emo infiam na lampo ni se khang zong zong bulber chu kan eile bar kan economics hini infiam na kan thalai mi te chuak tur takin eile bara kan to del kan in to del lo chon har sa chung chon a fe chuat ni tin zirna chun zom zel tur takin nu le pa te chung kwa kan in to del lo chon a chun zom thei thin lo ni chumi ni wang chonin eile bara kan in to del hi apoi moa chumi tu chuanin kei chuanin mi kei ma ngai dan kan soyanga ram in pek vak ti te hetiang te hi kong le lama chuanin a thamia lawa chuti ruale ro chuanin thingtlang mi te chu kan ezon na ber chu kut na tho ania lo nei ezon kut na tho lo nei ten huan nei ten kan zonga chumi tu chuanin village council te hianin ma kan lak puyanga ni engting nge ma kan lak puyang kan ti chuanin khami mun tomato mun nemo sap thei mun nemo la khui thei mun nemo a engpo ni sela chumi nei thei tu chuan ati thei tu le a mun che thei tu a ruam man na siam thei tu chu vc te kan ni chumi ni wang chuanin mi in a khotlang mi ten raman ron tila ram in pek lo bur ti ringot ka kong le lama chuan a le lam zonga ngai tu chuanin kan khomi puite e zon na tur kan plo pin sak ni theina la ya om ve ni an bul tan na tur ram kan pek thei miu lo chuanin ti dana om ni chung te ni wang chuanin tuna kan village council kalmek ina kan malak dan hi hemi ele bal i to del na ko ngai chuanin cha katia hemi chun zom hi kan ma son le zual na zel tur tan poimo nin ka sia chu ta chuanin ram kanin pep pekin tuna kan kalpui dan anga compact area tia chumi chu enrek bangin kan vom lut zui nga langa na tho tu sang tuilak anga em ti te tui khursiam sakanga em ti te khang kha chu tiang chuanin khotlang mi puite e zon na tura ta na malak puya chuk tua huan ani emo aram zon puya mo chu tiang konga po chuanin a thei chin china vc te in huama ati thadu tur te chu
thei to pa VC na dom kana chu ti ro le ro chuanin kon local to thina kho hai en kol mia lo thei hai kum khat vel lek te lo oma karam ti tat ang chi chu he physical me ka te pe kanang cancel la chi hetiang hi cancel chun zom sela chu ti ro le ro chon ati thadu tu te ro chu VC te po in hong taka malak puya en rek te ne na zuya chu tiang chuanin ele bare in to del na tur konga thei to pa malak hi acha ka te chu ka ril ruwa ele bare in to del na kan economic san the na tur tak tak ta na lo ve pakhat ani acha thin le mai ngai thak anu me chuan kan zona top ber tura chuan kho hai hian eng lai hian nge tlak cham kan nei eng lai hi nge ma son na konga eng kong eng kim in ti te ang chunga chuan eng lai hian nge kan chak lo na kan tran a phet na lai hi enge nia i hriata chumia chuan eng tin nge ti ila eng tin nge ma la ila eng ang ruam man na nge kalpuila chumi kan chak lo na chumi lai chu kan sut ken theyang ti lai kha menan shil le ta che lo mong khop mai nia village council hi kho hai chau po ni lo nga mizoram rang min fiam thua an soi ang doin VC ta chu rel buran nia ti hi adik na china om khop me mi tam tak mi hausa le re thei te mi fel le mi cha te mi chitin reng kho chunga om ro rel sak tu ni wangin ngai dan in ang lo tak tak te kan nia he lama mi lo lom veu lain he lama lo lom lo le khatiang ang kha ania wangin chung te ani wang chon ama sapera chonin ke chonin kalo ngai tu ve thin chu kho hai khua hi ami pui sim hi kai suai nuam kan ni in ka sia visual kher le khotang suai tu te an ne ka khati han tia pol dina chutiang han tia han ti chi kan ni lowa athalam zong ani emo in enton tu ni chon ti do dok tua kan nia ni in ka sia chumi ni wang chonin apoimo mas sapera chonin administration kan in en kolna hemi ruam man na fel kan nei hi poimo in ka sia chumi tura ta na poimo ber chu village council ani ta ni VC atanga ruam man na fel a omlo chonin mi pui kan phun nuaya in kai ruaina a fel thei lawa chungte ni wang chon VC tang hian in kai ruaina fel tak hi omsela chumi tan chuanin ni china ka soi ang chi keima lo ngai tu na tang chuanin VC member a te hian ni le theila o VC sitting a chuanin hetiang ang zong yang kapulu tang tia kalo suang tu ve ne thin chu VC ko ha chon VC member pasari kan ni meya mi pasari lek rural na chu alo fing tok thin lowa an lo ngai tu seng tok thin lo ni chumi ni wang chuanin tuna kan kalpui mek physical mek in tu chap to do na kan din RD demand committee kan din ang do hianin khotlang paron khotlang kan ni fel tak tak te hi chortang kai turin a committee fel tak development committee mo ka tiang ang chi kha din ila ti chuan chumi te le chumi te thokho committee le village council te tin aizolama kan welfare te NGO sang foi tu te nen hianin kum khata voi khatal khotlang mason na tu soi ho na hi meeting hi nei thi ni la chuta chuanin khotlanga kan mi poimo tak ten an ngai tu na kho hai tan an ron senga nga ti chuan hei ayenin ma kan so na nga tin kan in en kol na kan administration po hi hei ai hianin a fel thei zo kang ti lai hi keima ngai tu da alo nia tin chumi in en kol na administration kan tia chuanin karil ruwa pakhat lo om ve ngar pakhat chu eng tiangin nge mi puiten VC te thuan o yanga an thuan somanga village council hi an ngai poimo le zual theyang ti keimaril ruwa lo om pakhat le chuan administration kha keng zel ta selai kol na kha chu ta chuanin
village council chuan in thupek order te hriatin thupek te khotlanga kan chuat thin ani chuan dan zom lo emo lo ti lui emo khatiang ang chi kha action lak ngai te aom thin ta ni chutianga chuanin village council hianin chutianga lo omani chuanin village council in thupek order a chu reng reng zom lowa khatianga action lak chi angemo khotlang malak na ang chi a omani chuanin mipuya hian puang za thin taila chu chuan mipui kanin kai hruai le zel na tur le khotlang hruai tu te na kan tho le mipui tho ho na po hi a thale zualanga chu chuan in kho hai hi ma ti son le zualang a ti ngai dan alo nei poka ma son le zual the na tur ta na an soi tu chu tam ta ko ma point te pekin khang bhi kha apoimo vera chuanin in kai hruai na fel tha hi kan nei masak hi apoimo in ka ria chu kho hai pe khem kan mamo berani mai lo mo le o ti hi tuna hianin ya keima chuanin ka ngai dan alo ni alo mum le mai zo na sang kan han in zo ta ne so takin minan changa vi singai dana ni lova party ngai dana ni boklova chuwangin mimalina ruwa man na kan lo nei mangkhan kan nan in ko mani maya khati zong engemo abo block zong amino lak sak lo ram turin ngai tha tu te thir tu te kan nan in ngen non le ni sela tho me tung kam di khat klek pusu kan kel lok angania zona lem lo ania tung kam di khat lek kan belanga nie akhai khomna tan chuanin khotlang in kai hruai na tha le fel kan mamoa chumi tura tan chuanin nie village council ina kan malak na kong sang ang chi hi mipui ten thianin hei ayan na sa jok hianin in setang ta ila hei chu chuan in tan rol na min siam chu theyang a ti hi ka ngai tu na lo om thina chumi tan chuanin entina tan sum hi in rin hlel theina lian tak thil pakhat a om thina wangin enrek kan tiang chi te chu sarkar tang ron audit thin ania hemi pi alama ni china kan soito atang khanin na tho na te mi puya sem te khatiang local fana kan da chi ang song te khatiang kan soi atang khanin local fana tanga enrek atanga kan sum da hi kum khata hianin amo financial year to paimo khotlanga kan paron ni te hianin village council sitting in thang chuakin mitha khatiang ti omni auditor omni hi ruat thinila chuan kan local fund te tin higher secondary school sumte po mipui ina kan choma ni wangin higher secondary school sumte tin kan sum lom da vena thin sanitation mipui na tuna kan tho khom ang chi tiang ang chi mipui na kan tho ang chi hi chu kum khata emo kum to pa December emo ani lo pon financial year top to na emo ruat big khotlang VC sitting ina aruat auditor tura aruat ten audit thinila chu mi puya puang za thinila chu mi pui ten en hian hei a hian kan in zar zomang a chuan engemo diklo dewa in din hlel na te VC te diklo ta ka kal thei na om te pekhi kan in veng ton theyang a ti hi keima ril ruwa lo chu VC te polo ni le theita ila hei hi kalpui taila afa tha om o ti hi keima ngai tu na lo om thina chu tianga chuanin local fund ani emo higher secondary school sumani emo sanitation ani emo tin engemo VC thar tu te pekin mi puya tanga dila malak na te po mi puya tanga ti te po omang chung ang chi omani point chung ang chi chu kum to pa emo financial year to pa emo audit ni thin ta sela chu mi puya in siat tir thin taila ain tho ho na tha omang ati ngai dana om kanei boka tin VC a hian mi pui khongai na azara lo thing le theite kan ni chung keima ngai poimo em thil pan hi khatlek kan soi del lok chu RD chungchang hi RD block chungchang hi thei to pin kan sarkar kalta po kan dei ve a ni mai to tura kan ngai lain ti hian akal chuwa mizoram hun sang hun thuma MNF sarkar masa khanin RD
buồn anh nhá chúng mình riêng akan tel talawa chú thì role rồi chọn tún kan MLA pekin RD block chung chang hi angai poi mo hi anor pui thei tu le anor thei zinga hantel vele hi achak khop pin ka ria kan malokal to dang kan malak to sang sang te po han chun zoma RD kan bu thei na turata na han thole hi chu achak khop pin ka ria entinan soilok taila ni lungdar khobung RD din don te po lungdar tang additionally na dinga chutiam che chon tu na khozol te po ni district khopuyan ni to chungani wang chuanin khozol tang sonin kho haya hian a full fledged alani theilo pe additional RD a theina tura tal pe khianin tuna kan bial tu MLA tenena tang hoin tin chumi pialama tung kan sarkar kalme ka te po aizol lama welfare fel tak tak ten oma tin aparti lama te po kho hai kho chuak ne pufa ka te po VC chairman ten nia chung tenen chun soi ho khomin ti RD thei na ngai turatana han be tha han thole chu chak khopin ka ria chutiang chuanin police outpost ti te thil chi sang sang be mek ang chi ho hi thei to phan chua hei aya na sa zo ka khotlang ta na ke han pen le hi chu mi pui le pathian sara khotlang foi tu kan lo ni le ani chuanin a thil tum per ani ti kha kan soya chu ti role ro chuanin ya kan local to sul nu por le khotlang ta na mi ril ruti na thei taka trong kam emo thilo ti te po kalo ne ang ami mal tak pekin khang song song a pe khanin khotlang mi puiten khotlang ta na ka thanim ngai ve na te ni tia min lo pom saka min lo ngai dam sam sama thei to pa kho hai keima phak tok ne le ka ngai tu na om ve te kho hai ta na mang thei tura min chop chua ka in kho ngai vot min pele chang tur khanin in kho ngai na kan ngen ngoi bok ani ya alom ome ole ti khan voinia tuna kanin kom na chu kan du tok mo yanga hun lutak anin min lo pe apumoyan achunga lom thu kan soinon le mol mola khotlang ta na aril rungai tu na lo sen na zong zong te ma la thei tura lo vot vek turin khotlang mi puite kan lo ngen sak le bok cheu ani